Jotono no lam sogo ani channel o kai tomong no rokan channel no subscribe khlai ako kangka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related videos na ga phaidi tini kaisa ketal notification alai nai o notification rijak kha Tripura tribal areas autonomous district council ni bukhak tei norok video no paithak jora tei nai tongni kaham ka saimana ni bagai ga phaidi official notification alai na omokhai to official notification or notification rijak mani abong kangkai TTAADC ni bukhak tei Office of the Chief Executive Officer Khumulung West Tripura ni bukhak tei notification rijak kha notification rijak mani kangkai abong kangkai 19 tariko orong kangkai advertisement notification rijak kha oro tlangjaknai principal officer law in the scale pay rijak tongo jakao 15,600 ni simi 39,100 teo logiwo grade pay tongnai 7,600 klayoi gangkai selection ungnai abo gangkai merit basic tai written test norok je mark mani a merit basic klai no selection ajaknai saka oro kaisa no post tongo abo to principal officer law gangkai khoroksa no ekta post no tongo principal officer law ni bagai oro essential qualification gangkai LLM degree khlajak tongna nangnai tai 55% mark kangkai je other categories rok ni bagai sini ST kangkai 50% kangkai no norok oro qualification apply khlaimanai haipano desirable qualification chanjaka sini ST candidate kangkai 2 years ni working experience tonga nangnai je relevant field to kangkai norok apply khlaimanai maximum age tongo 40 years aboni sai kom kangkai norok apply khlaimanai relaxation rijaknai sini ST rok no kangkai 5 years o jagao sajaka norok application form no marinai application marinai abongkai additional chief executive officer TTAADC Khumulung tai norok ni o jagao admission application rijaknai date rijakaro 26 tarik ni simi 12 tarik July 2023 jora tongnai boro marinai gangkai administration blog o first gangkai pula gate on check khlaijaknai norok ni documents no time rijakha 11 ta ni simi 4 ta PM ni bisingo o date o thangdi norok abo gangkai 26 tarik June 2023 ni simi 12 tarik July 2023 jora tongo norok tomung no qualification tongkhai to norok apply khlai naimano shortlisted candidate dongno oro written test haikaba interview ni bagi ulo sajaknai hini saka tai norok qualification tongkhai norok apply khlai naidi o jagao general instruction rijakha o jagao je exam ngai obong kangkai kaini face ngai kaisa written exam ngai a written exam kangkai MCQ type tongnai ta kaisa tongnai baiba ngi mano hini saka o jagao kaisa written tongo MCQ type abong kangkai 100 mark ni tongo kangkai ango PDF no to rirwa no description no tai o PDF o tongo o jagao syllabus rijak tongo PDF o baiba bong nai abo 100 ni no je norok ni exam MCQ ngai abong kang syllabus rijak o syllabus rijak mani abong kangkai 100 mark nai written exam to MCQ type o jagao tongo kwbangma general knowledge tongo English o tongo tai je branch ni subject tongo Constitution of India tai Code of Civil Project Property Act oro norok nai di baiba ngi mano baiba 100 ni ngi mano ke norok LLM khlaijak tongkhang kangkai norok apply khlaina musungkai norok qualification mili tongkhang ka norok apply khlaidi o date rijaka abong kangkai 26 tarik ni simi o jagao chengnai norok 26 tarik ni simi norok ni application o marinai abo 12 tarik July jora tongo kangkai tinin bagai amsunung situng ango PDF no description no rirnai